Akkam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa miteetii nagaan keenya isiniif haa baay'atu. Kun yeroo eegnee wal agarreerra ammas viidiyoolee nama bohaarsanii ittiin waliin bohaarraa. Sabiskiraayib gochuun hin dagatinaa, laayik, sheer, koomantii gochuun hin dagatinaa isiniin jedha. Gara viidiyoo keenyaatti waliin dabarraa. Sabiskiraayib gochuun immoo hin dagatinaa, nu deeggarsa keessan nuun gahaa jira. Koomantiifis hin irraanfatinaa jira. Gara viidiyoo keenyaatti waliin dabarraa. Wajjin tura. She's making me back like a bingo, and I'm gonna try to do the single. And the way that she does it, I don't know. She's making me back like a bingo, and I'm gonna try to do the single. And the way that she does it, I don't know. Because tonight, I don't care what I will buy, cause I know we get to high. Put your hands up in the sky, in the sky. Hey, yeah, you got me dancing a lingo. The way that you move in your window. Dancing a lingo. Dancing a lingo. Yeah, you got me dancing a lingo. The way that you move in your window. Dancing a lingo. Dancing a lingo. A lingo. A lingo. The way that you move in your window. Move in your window. Move in your window. A lingo. A lingo. The way that you move in your window. Move in your window. Viidiyoon kun immoo jechaadha. Viidiyoon kun akkuma paasteroota seenaa feekii kanadha. Akkuma isaaniidha. Paasterii baay'atee ragamu paasterii warra feekiidha. Warra keessaa malee. Walumaa galatti jecha akkuma warra akka kanaa baay'ateera. Warra karaarra deemanii rakkisan akka jiru dhugaa ba'aa warra jiranii. He's doing new thing in Bali. Oh, Ribaba Sataya Babaya. Roko Sababa. Thank you, Jesus. We worship you, God. Yes, Jesus is roaring in Bali. Right now, demons are leaving people. Oh, power. Kufuudhi kamaalaa godhame. Humnaan kuffisoo qabanii. In the streets of Bali. He's again down. They're praying for him in the city. He's blessed with demons. The whole city is being. Kun immoo viidiyoon kun naayit kilabii keessatti natti fakkaata. Humnaa oolaa. Shiyoon anyways ilaalaa. Steve, ilaalaa ministi. Sa'i kun immoo isaa kana Steve badhaadhaa kuwaasiin hin kennettee ijoolletti. Kun immoo mirgi abbaa manaa eegamu jedhama. Maal akka animation kun ባለቤትሽ ይኖራል አለ። አሁን ግን ገላውን እየታጠበ ነው። ጡትሽን አሳይኝና 100 ብር ልስጥሽ። ማየት ብቻ? አዎ። እሺ ይኸው ካስነካሽኝ ደግሞ 200 ብር እሰጥሻለሁ። መንካት ብቻ? አዎ። ይኸው። ቆይ ግን መልእክት ምን ነበር? ጓደኛህ ማሞ መጥቶ ነበር በይልኝ። ውዴ ማን ነበር የመጣው? ጓደኛህ ማሞ ነኝ ነው ያለው። 300 ብር ሰጠሽ አይደል? አዎ። እንዴት አወክ? ትላንት መስሪያ ቤት እያለን ተበድሮኝ ነበር ለዛ ነው። Saamurii kana ganni galeera qorrasa bulluqsitee galtu malee eessa naaf qoricha ilaalcheesti viidiyoo kanatti bu'aa qoricha nama gannichi galeera
أمريكا أوروبا الدنيا ملكوف مكة مدينة آخرة ملكوف إثيوبيا لا الدنيا لا آخرة. So get the hell out of that country right now. Boni ya nama. Bar ammani hojii mootummaa dhiisuu fi kabajamoo mana caffee dhiifama naa godhaa dhimma maatii kootii naa sa'an irra malee dhimma uummataa yoo miti. Ati manaan kun waajjiran oolaa isheen iddoo biraa oolti. Isheen waan isheen hojjettu hin beekon bakkee keessaati. Hojii mootummaa isheen ishee eegatee waan hin godhu dhabeera. Hojii mootummaa kana caffee kana akkan dhiisuuf akka naa eeyyamtan hin barbaadan. Ati manaan kun iddoo biraa oolti jechuudha. Ani walga'iin ooltiin se'aa isheen iddoo biraa jirti. Baay'ina aarseera dhimmi kun dhimma qoratamuu qabudha kun manni caffee kana irratti akka naa dubbatu hin barbaada. Galatooma. ስምሽ ማን ነው? ማነው ስምሽ? ይበሉ ስንት ልጅ ነው ያለሽ? አንተም ልጅ አለ? እሺ እዛ መቆሚያው ጋር እስክንመጣ አብረሽን ነይና ደግሞ አንድ እህታችንን አግኝተናል። መኪና ውስጥ ሄድን ነበረ አቁመን ያየናት። ማንን በር ስምሽን? ማን? ይበሉ እንግዲህ መንገድ ላይ ነው ያገኘንሽ። እሳቸው ደግሞ ከኛ ጋር የሚሰሩ ወጣት ጎልማሳ ባለሀብት ናቸው። ስንት ልጆች ነው ያሉሽ? 3 ልጆች። በምን ነው የምታስተዳድሪያቸው? ገንዘብ ቢደረግልሽ ምን ምን ማድረግ ትፈልጊያለሽ? እሺ አንደኛ ቤት ክራይ ከፍላለሁ አለች። እሺ ሁለተኛ ምግብ እገዛለሁ አለች። ሶስተኛ ልብስ ለልጆችሽ። እሺ ቶሎ ቶሎ በይ 30 ሰከንድ ሲሞላ። ቤት ክራይ፣ ልብስ፣ ምግብ፣ ሌላ በጣም ያስፈልጋት ነገር የቤት ክራይና ምግብ ልብስ ብላለች። ቤት ክራይ 1500 ነው የምከፍለው ብላለች። በሚቀረው ነገር ደግሞ እንድትጠቀም ያው 5000 ብር ለጊዜው እንስጣትና ከዚህ ሌላውን ደግሞ በሚቀጥለው ነገር እናግዛት። መንሱር ጀማል 5000 ብር ይሰጡሻል። ቆጥረሽ ተረከብ። ቁጠሪ። ለልጆችሽ ልብስ መግዣ ልጆችሽ ልብስ ትገዣለሽ። ጥሩ የሚያምርሽን ምግብ ሂደሽ ቢ ለዛሬ ይሄ ህይወትሽን ይቀይራል አይደለም ግን ቢያንስ ትዝናኝበታለሽ። ለምንድን ነበር ያልሽው? ነገር ምንድነው? አንቺ አሁን ምግብ ፈልገሻል፣ ቤት ክራይ አለብሽ፣ እንደገና ልብስ መግዛት ፈልገሻል። ይሄ ብር ብዙ ጊዜ ላይጠቅምሽ ይችላል፣ ግን ለሆነ ጊዜ ሊያግዝሽ ስለሚችል ከቻልሽ ከዚህ በኋላ ደግሞ በዚህ 5000 ደግሞ የሆነ መነገጃ ነገር አድርገሽ ጉሊት ሰርተሽ ካሳየሽን ሌላ 10000 ብር ጨምርልሻለሁ። አሁን ሂደሽ የምትፈልጊው ምግብ በልተሽ ዛሬ ዝናብ አያስፈልግም፣ ደስ ብሎሽ መዋል አለበት። ከሴት ልጅ አካል ላይ ውበት ምን ታደንቃለህ? ያው የአፍሪካ ወንድ የሚያይ ነገር ይፈልጋል፣ ጥያቄ የለውም። ከኋላ የሚታይ ነገር ደስ ሌላው ዓለም ላይ ስትሄድ በጣም ስሊም ሴቶችን ሰዎች ለፍቅር ለትዳር እንትን ያሉ። እኔ ግን ትንሽ ሞላ ያለ ሰውነት ቢኖር ደስ ይለኛል። በአይን የማየውን ነገር ከኋላ የማየው ነገር ቢኖር ያው በግልጽ እንደነግርህ ፈለግተው እንጂ ይበቃል። በቃ እየጠበኩ ነው። የዩቲዩብ ሚስቶች ስንት ደረስ? እስከ ትናንት ማታ ድረስ 4ኛ ሚስት አግብቻ 3ኛ ሚስት አግብቻለሁ። እናንተ ሰዎች ግን ሙስሊም ስለሆንኩ 4 ይፈቀዳል የሚባለውን እየሰማችሁ ነው እንዴ? መቼም ከ4 በላይ እንደማይሄዱ እርግጠኛ ነኝ። 3 ሚስት ታዋቂ አርቲስት አገራችን ላይ ትልልቅ ስራ የምትሰራ ማስታወቂያዎችን የምትሰራና የፊልም አክተር ኢትዮጵያ አለኝ ከሚባሉ አክተሮች አንዷ ነች። ስም መጥቀስ ብዙ አስፈላጊ ስላልሆነ ነው። በቀደም ደግሞ አንድ በጣም ዝነኛ ዘፋኝ ድምጽ መረዋ በጣም እናደንቃት። በነገራችን ላይ በአይን እንኳን አይቻት አላውቅም እውነቱን ለመናገር። ያው እኔ ብዙ ጊዜ እድሉን አላገኘውም። አይ ዶንት ኖ ምናልባት ካሌብ ከዚህ በኋላ ካስተዋወቀኝ አላውቅም እንጂ ያው እኔ በእውነት በአይን እንኳን አይቻት አላውቅም። አሁን በቀደም ሊያገባት ነው አገባት የተባለችው አንድ የሆነ ቦታ ታዩ። ኢቭን እኮ ፎቶግራፍ አብረን የለንም። ሰው እኮ ቢያንስ ፎቶ ሊኖር ይገባል። የመጀመሪያ ፊልም ላይ የነበረችዋን አክተር ያወጡት የቤቢ
ዲጄ ቤቢን ታውቀዋለህ መቼም አይደል? ዲጄ ቤቢ ዝግጅት ትልቅ አዋርድ አዲስ ሚውዚክ አዋርድ ሊሰጥ ሲል የመጀመሪያ በጣም ስንት ዓመት ጓደኛዬም ነው ቪአይፒ ቦታ ነው ያስቀመጠኝ። እንግዲህ አርቲስቶቻችንም ቪአይፒ ስለሆኑ ቪአይፒ ቦታ ነው የተቀመጡት። አብሬ ነበር የተቀመጥኩትና ቲክቶክ ደግሞ ገና መጀመሪያ ነው። በዛ ሰዓት ብርቅም ነበር። እንደዚህ ቪዲዮ አድርጌ ክብርቷ እኔ ጋር ነበረች። አጋጣሚ ያችን ወሰዱ በ5 ሚሊዮን። በነገራችን ላይ መንሱር ሰርግ በፍጹም ላረግ አልፈልግም። እንኳን 5 ሚሊዮን ብር ይቅርና 100,000 ብር ለሰርግ አላወጣም። ለምን ብትለኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ልትረዳቸው የምትችል ልትለውጣቸው የምትችል ህይወታቸውን ሙሉ እያመሰገኑ እንዲኖሩ ለማድረግ 150,000 ብር በቂ ነው። 5 ሚሊዮን ብር የስንት ሰው ህይወት የሚቀይርበት ነገር ነው። እንደ እስልምና አስተምሮት ደግሞ እኔ መስጊድ ነው የምሰራበት እንጂ በፍጹም ለሰርግ ያናክል ብር አላወጣም። ስለዚህ 3 ሚስት ድራችሁኛል፣ እባካችሁን ከቻላችሁ አቁሙ። ከዚህ በኋላ መንሱሬ ባለትዳር ነው። የፍቅር ህይወቱ ምን እውነታው የፍቅር ህይወቱ ምንድን ነው? እዛ ላይ እስኪ ያለው ነው። እውነቱን ለመናገር መቼም በዚህ 30 ፕላስ ሆነ 30 ፕላስ 40 ሊሆን ይችላል 39 ሊሆን ይችላል የመጨረሻ ላይ ሊሆን ይችላል። በዚህ እድሜ ያለ ትዳር መኖር ማለት ነውር ነው። ስለዚህ የራሴ የሆነ ሰው አለኝ እኔ። እና ታዲያ ይሄ ነገር ባንተም ላይ በሚወራባቸው ሰዎችም ላይ በህይወታቸው ላይ ተጽዕኖ አይፈጥርም ወይ? ከባድ ነው በጣም ካሌብ። እውነቱን ለመናገር በተለይ ሴት እንስቶቻችን ላይ እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ይጎላል ብዬ አስባለሁ። ለምን ወንድ እንኳ ምንም ቀባጥረህም ታሳምናለህ። ትዳርኒያውን ሚስቴን እንደዚህ አይነት ወሬ በፍጹም እንደዚህ ነው ልላት እችላለሁ። ነገር ግን ስቲል ሰው እንዴት ዝም ብሎ ያወራል ትባላለህ። Salki feeki fuudheera ምናምን jedhanii warra gamsiisanii dhaqanii deebisaa jiru. Ni galu baate kana fuudheera artistii kana fuudheera birrii miiliyoonii 5 fuudhuuf sargii godhate ምናምን jedhanii maqaa isaa warra balleessaa jiraniif dhaqanii deebisaa jiru. ሰው ዝም ብሎ አያወራም ከተባልክ there is a question ማለት ነውና ተጽዕኖ ያሳድራል። ሴቶቹ ላይ ደግሞ ከኔ በበለጠ ትልቅ ተጽዕኖ ያሳድራል። ምናልባት እነዚህ አርቲስቶች ኦፊሻሊ ያደረጉት ትዳር የላቸውም ብዬ ነው የማስበው። ምናልባት አይ ዶንት ኖ አላውቅም፣ ቅርብም ስላልሆንኩኝ የፍቅር ጓደኛ ሊኖራቸው ይችላል። በቅርብ ቀን ደግሞ ፕሮፖዝ ሊያደርጋት የሚፈልግ የተዘጋጀ ዳይመንድ ገዝቶ የተቀመጠ ወንድ ሊኖር ይችላል። ይህን ሁሉ አይምሯቸው ላይ ምን ሊፈጥር ይችላልና እባካችሁ Kunuma akkanatti fakkaata. You can't do this. You have to know that. I hope you know everything, right? This is all, yes. Mantat attention, Makunta. You know what? They were running faster than a rabbit. Yeah, but you can run with him, you can touch him, but you can't hit him. No. This is our country, our Ethiopia. You have to give respect for ours. Right? I have no respect for these people. No. You have to give respect for us. For you. For everyone else. Not for him. Why? No, you're going to see he's a thief. Okay, he's a thief. We have policy. We have policy. Yeah, you can't touch him. No, you If I touch him, he's running away like a rabbit. Not give respect only for me. You have to give respect for him. No. No, you don't have it right for that. No.
የሚገርም ነገር የገጠር ትዝታ። አንቺ ምን እየሰራሽ? እዛው ሮጠች። ወይኔ ወይኔ ወይኔ! ፖሊስ ፖሊስ ፖሊስ! Harka kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota miidiyaa keenya har'a oomishaa fi oomishtummaa irratti kan xiyyeeffate qabannee isiniif dhiyaanne qote bulaa tokko ooyiruu isaatirraa mee qotaas mee dhimmi oomisha keessanii kun maal fakkaata kan bara darbeerraa kan baranaa fooyya'insa qabamu akkam eenyuun sileessarraa dhuftan miidiyaan keenya kun egaa dhimma oomishaa fi oomishtummaa irrattidha kan deeb erga miidiyaan keessa dhufe binaan ko achinaa qabe binaan ko badee maal ta'e kuno akkana aramaa ta'e hin barbaadu isuma hin barbaadu hin barbaadu tasum miidiyaa keessa hin barbaadu miidiyaa keessa hin barbaadu kun maaliif beektu mootummaadhaan walitti mootummaa keenya maqaan jalaan beeksina waan gaarii dubbadha namni sillaalee akka waan badde mootummaa keenya maqaan badde kanarraa jechaadha waggaatti ababaa timaantima fi achi kuntaala 100 argan mootummaan keenya gargaarsanuu goonaan kunoon kotta asnaa kotta gara kana ammoo gara kana argitanii miti buna kuntaala 20 galche achirraa ammoo xeefii boqqolloo waa hundi mootummaan keenya wanti madaabaraa yuuriyaa tola nuu kennuudhaan nu bira dhaabbateera mootummaan keenya ganaa jedheetan injiru sooba galatooma yaada bareedaa nuuf kennitanii yaada gaariidha mootummaan keenya haala kana uummata bira dhaabbachuuf yeroo kamiyyuu qophiidha turtii gaarii Suurri kun irree nama biraarree yaa'u beekni yoo foggoroo deeman yaada. Isuma bakka midhaanii kan naanna'aa oolu.
Utaleera. Era guuchisi. Gaariidha masti. Ni gaafa baasu. Wayne. Kuni maal akka hojjechaa jirtu bichaa naan galleesti ilaalaa. ብርቱካን ስታደል ሎሚ የደረሰኝ ሎሚ የደረሰኝ እድሌ ነው እንጂ መልክ መቻነሰኝ መልክ መቻነሰኝ የሰማይ አሞራ ወርደሽ ተናገሪ ወርደሽ ተናገሪ እናት የሌለው ሰው የለውም መካሪ የለውም መካሪ በጠፍጣፋው ድንጋይ የተዘጋው በር እናት ለምን ትሙት አጎንብሳት Kanaafi sagantaan keenyarraa kana fakkaata. Viidiyoon keenya akkam akka ture akkasiin bohaarse nunguu hin dagatinaa koomentii jala nuu kaahaa sabiskiraayib gochuus immoo hin dagatinaa. Yaada keessan sheer nuu godhaa. Akkam akka ta'e akkam akka fooyyessuu qabnu. Sagantaan keenyarraa kana fakkaata. Kanumaan xumurraa nagaatti siin jala. Bye.